Tua kai kia ha tua tamaketa he mau lamei pe afiona ko koe ho mau taki ko koe ke fai whakanonga ko koe ke mai melino ke mau lau maari ko koe ke mai amana klelei ke hoko e pore koe ke mau ui ko e whakatoa mili e ia ki he whanonga e tō tahatonga kotoa tāpo ak mai pe ai press conference koe ni ko amana ke mau wahe pongpong koe ni waka mai ai pe ho ofa mo ho whakanonga ki whanua he mau whanonga koe ni o whai atu he wiki koe ni mau whai e koe me whakawhetahi he huafa pe ho alo si Christ ko ma whamoi Amen. Pamaro ni ke sio heo pe lo lede ka mata kita programa ko be ke fata ke to mafi tapen ke tu o tonga ki tu powon ma fare ha moyo o hu fa ngai pe fata ka ka to fa ke to tau pota no o fa fai ka ata pe mo ke fai mo ka bata tau pota no ko ne pongpongin ko ngape ata ngai fa matala ma ke pe ko tana ke atu mi he tau press conference fa muy taha e tu e tai ni mi ko hiki hake nga he keisi ko ni uma positive i he popongiri ki he toko te au tolu hiwa. Aia ko e hiki aki me te au wanoa he whamuimuta he tau tānoa ke te au tolu nima, pia mo i keisi e whaa mea neafi, o ala ke te au tolu hiwa he popongini, mo i rikawa e ta. Ko e whaikiki e toko atu e heki misa mo ui, ka ko e tu e tainimi kua e ngahi kolo fo ou asi mai, me he ngahi whika koni ui ai ngahi keisi positivi, ka wai a pere hake, longo teme, ko puke, umusi kau malapo. Ai ko ngai kolo ni was mai ngai case for all me ngai kolo tawa baheni ko kimua hage ko ni ko wai ni pili sopu kolo botu. Ka ko e fai ki te tok ku ya ki he ki visa mo ui. Time tatau pe ku o whatoka e pureanga nei kau e ngahi keisi koe ni, e keisi e kau sela, e hua tolitoli, mune ma unau positivi. Pana e whairewa ngau e whawawawe, e potu ngau e mo ui. Ke tesi, kai ngata pe kau sela mo nau whamiri, kau maa whoki a ki nau tolu, o ku tauhi koe hua tolitoli. Pake au mai ke aho ni, koe keisi pe taha, nei toi maa wai. Pau ngau e minister koe ni, ki he pilisone ka uma ai komisiona ki he pilisone I hono fotutu ai ngai feitu ke tau ki ai mahino do pe isolation ia ai kausela kai mo to taha ko de tau hi wa toli nai positive mo ia ki a feitu make e tau ki ai ke fasisi ala uesia ai toenga o ki nau tolu o ku tau hi ko ia I hua toli. Tai tatau pe mea te misa mo ui, ka mo timi, ke toko ni ai ngau e konu whai wawau. Ki he wakai ange sio e ne mofere pe ko ne pipihi holo he ngahi kolo konu wawau, e toko at pe moia. He misa mo ui hangai whamatala, whikawaki pa mo ki whai ki ai. Ai to kole pe ke mi to kon pare mea mi sta me te ki ata formatal fi ko ki mo nga hiuta ko ni o ko mai me muli o finga ko e customu mo quarantine ke clear tu ke to ko ni ki he tau lockdown ni kon he tai ni mi o fatawange pe e kau fare maha ko na na fai sivi covid tai wa ko kau negative en tau mai ko ni hange pe ko na tau fe mai no aki e wi ko si e fai kore ke pon ngai moi ke na lava mai leo faha mo ki tes ko to ko ne pe ka mo tol ko ngai ko pe he ko lifia ko ke mo tu ma mo mas ko tu o to ko ni pe ia ke tau nga we ke fai hano sivi ke tau fe longa ki pe ko ha tu nga tau yai ko tu ko lava ko to ga sivi ko tu ko hinga ia mo mata fie bo pongini ko nga ko mo si mai ka mau tolu ka ko nga ko negative ho mo tesi ka ke to fa lo te tu ka ke mi sa mo ke ne ato ki fai ki
whekawaki pa moe ngahi tesi koe ni nei whai he weekend ni. Malo. Malo bito ik pale mea pa ko le peke hu whanga atu he tala whakatap kakato whakahokoat pa me he ngahi whakamafola rea. Kai ata moe motuan ke hoko atu e press conference e pongpong ini. Tau whaftai peke o tua mafmafi he kei whakiwi mai ka tau tolu, moe kakai whanua, ke whakahoko atu ko tau ngai whatongia. Nea ngoe taim whainga tā koe ni. Hange koe mea koe e pale mea, koe taim ni aho whalaite, he whia whalaite, na whaia tau press conference whamui mui, na e whiunga mo e keisi whakatoa e te au anoa. O kulau ki heni, ai keisi e ono ko ia, pea mei wawau. I aho toko naki, na e mauai e positive cases e tahanima, pea sāpate, na e mauai e keisi e whā, o tānak whakatoa ia, koe keisi he tainimi i tonga ni o whiunga mo e keisi e te au tolu hiva, te au tolu tolu i tonga tapuni, pea mo e keisi e ono, pea mei wawau. Mo whakatoka ngā ianga u tu umau i keisi o wawau, he te kei ke lava mau mai ha specimen, ke whai hono sivi. Ka ku wholau ate timi pa me potungai mo ui he ahoni. Ke tokoni ki he tunga kui ai koe a wawau, pea whoki mai, pea mo ha ngahi specimen, ke whai hono sivi, ke toi whakapapau, ka ku mautui, koe whika koe i wawau, e malawa pe ke toi aluia ki o lunga. O hange pe ku tau sio i he taini mi. Katoa e ukeisi koe ni, koe he toko taha, ai koe na e recover, na whai pika e talanoa, na e whakaata ia pe na e tukoange ia i he aho whalaite. Koe aho taha nima, ia e toko whaai e tukuange, whakaata nau tō, unau ata, ai unau negativi. Aho taha ono, ia e toko taha, aho taha fitu, e ia e toko ua, pe hoko pehe atu pe aho no whakahoko atu. Mo whakatokanga iang e hoeiki, kua sia e kau frontliners, kau laine mua, e he ngau e koe ni, ku o si mau ki nau tolu e he vailasi omikoloni, pe au ku whakahoko pe mea tatau, pa mo e ngau e tatau ki a tek nau tolu. Koe ki whakaikiki pe, koe au koe ki he ahoni, koe keisien e toluafe o no ngeau walua, o si whai hona au CV. Positivia e te au tolu hiva, pe a negativi, ai toluafe ni mangeau whaatolu, he au koe ki he ahoni. Nei whai ki isi o ke ki whai hono vahe, ai kakai whewhine, mo kakai tangata ku puke koe he whakoutua. Aia ko tonga tapuni, koe kakai tangata e toko ono walu. Kakai whewhine toko ono nima. Wawau, kakai tangata e toko nima, whewhine taha. Aia ku whakatoa ia, koe kakai tangata e whitu tolu, kakai whewhine ono. Ko hinga pe, o hake nia soane, o kai kia ke pehe ia ke hange koe ngahi whakoutua ke tō mamafa ki he kakai tangata pe koe kakai whewhine. Koe nia u tatau ai pe, ka kumakatu unga pe, i e te whaka ehi. Koe si taha, he kau puke, koe tō taha koe mahina e nima, koe lahi taha koe he kau puke, ta ua no tolu. Aia koe tūnga ia koe ia, o whahako atu koe he tainimi, koe tu koe he tainimi, o ku whainga maari e pe ki nau tolu koe ni, nei pe toko taha he wiki e ni, nei whema o ki lere ha ne kasa. He toko taha pe nei hela, nei whema o ke lere kasa, pa nei lere ka ui e tunga whakawhia maari e pe. Koe toi ngā, o ku hange pe koe ngahi press conference koe ki mua o ku lau i he tunga lelei pe, koe mild symptoms pe koe ngahi whakailonga koe mea nau tolu koe mofi, tare, pia moe ki fofonu. Te hoko atai pe au heni ki he tunga koe kia e tau huhu malu i.
he tau press conference whakamui na whiunga whakatoa mo pesete hivavalu ai tausi uluaki. Aia na whiunga ia mo kakai fitu nima, tolu ni maono. Fitu afe ni mangeau, fitu mano ni maafe, tolngeau ni maono. Kako ihe pongi ni, o whiunga, mo fitu mano, ni maafe, ni mangeau ono fitu. Ko ia lala, me press conference whakamui, toko uangeau taha, te gai ke huhumalu, na na uomai o huhumalu. Koe tausi koe honoua, toko uangeau tolu walu, na naulava mai o huhu tausi ua. Koe tuunga koe huhu whakalahi, pe koe huhu whakaivia, pe koe pusta, na pesete tahaono, i he tau press conference whakamui, koe toko tahamano, tolngeau tolnoa. Ka ihe pongpongi ni, o pesete tahahiva, toko tahamano, uafe, te au tolu noa. Aia koe toko tahafe walungea uia, me he tau press conference whakamui, o au koe ki he pongpongi ni. Ko ku whakahoko at peau e ngai whika ko ia, ta moe whamalo at ka ki nau tolu koen ku nau lava mai. Mahino pe lala ku toko ni peho o ngahi media, moe toko ni ke nau mai, ko tui koe uangeau taha koe ni nai lava mai koe o toko ni ia, kai ke ngata pe ke toko ni ke nau tolu, ka koe lelei whakalukufua koe ia kakai whanua, ko tui o ku mahauinga o pita. Ko whamalo lahi atau ke kakai whanua, mo tolu koena, kei whetu utaki mai ki he huhu uluaki, o tau mai a pongpong ai kongai huhu malui, AstraZeneca, pehe ki he Pfizer, me New Zealand, mo i toko ni a siapani, ke hoko lelei atu ai pe tau huhu malui, i he tuunga maolunga ngoni o tau wau ki ai. Pe hange ko whakahoha a koe i ngahi press conference ki mua, e au ki he osi koen e lockdown nia koe tausi ua ia ku tau wau tau lia ke pese te hivango fultup. Tausi uloa ki te tau tau ki he hiva, pe to e kakape ki olunga pe mo e pusta, ke to e lahiange hono malui. Uia ngahi tos pusta e ave ke pusta ake kau laine mua koe i wawau. He kok nau tolu koe ni kupuke koe ni koe tahape koe kau laine mua kotoa i he whatongia koe no ku whahoko. Pa koe whamalo pene ke kau laine mua he nau ke i lotola ke whahoko whatongia koe ni. Pea mo whamalo atu he tariangi ke potunga aue e ngahi tutu ni o ku kole atu ke tau mui ki ai. Ko wawau, ko ki lawe atu pe ke tōnga hukumalu i a wawau. Ko target population, pe koe ki nau tolu koe nai whemau koe ke hukumalu i. Koe toko tahamano hi wangau walfitu. Koe ulak tausi nai pesete hi wa tolu. Tausi ua koe a wawau nai pesete walu. Koe huhu koe tau tahaua ke tau taha fitu. Koe ulak tausi koe i wawau nai pesete hi wa fitu. Pea koe tausi hono ua nai pesete hi wa tolu. Ai koe tunga koe hukumalu i koe wawau o ye tunga whakawhie maari e au pito. Koe au mai koe ne konga koe ne hukumalu i. E mahino pe to e malawa pe ke aluhake ki olunga. Tatau katoa pe tos uluaki. Hoani. Pea mo e huhu whakalahi. Aia koe ki tānaki at peia, katoki ai hamea toki whehu i maanai ko tui koe tungai ku ia e potungau he tainimi. Malo. Koe ki teo ki update ai pēau e tūnga kou koe tau uta koe i wafu. Mo mea be foki na e tau mai container tolu whā. Na e whakatua sila mai me nusila e tokoni koni ho tau kainga me nusila ke nimo. Koe e whamatala koni mau mai tai mini container e tolu ngofulu e tolu noa ko o si whae ngau e kei, o si whae e tuwha. O whakau ki he o mau e he ngahi api koe na e whakatua sila mai ki ai. Toi container e wha, ai au naulo tonga ngau ke umea whakapepa ki he waka, ke whakakato. Koe leo moi container taha nima fo o whatua sila ke he pe, whatua sila pe ke kau agent kou o mai ki ai, kau whafofonga o mai ki ai. Ka te nau ngau e whai pe a hono mau ngahi koloa ko ia me i wafu i he whonga tatau pe, he kake nau tuwang ke awe ki he
ngai fetu ko ko kau eche ne tu pe wafu ke ui pe ai ngahi hingoa pe ko whakamuna alawa ke whakakato ia he weekend ko e tau waka ko e ia mai sabe ke tu pe he parme ko e tau waka ko hau be me Nusila mo fish mo Australia tau mai waka me Nusila i he tahawa tol ni ma pongpong ko e waka ko me fish tau mai he waka waka ko me Australia tau mai i he ni ma hongo fulu e fia pongpongi ko kau pasese na mau set pe ke oa o ke toko uang au o ko tolah ko kau sivi fakato ngai waka ko ni te ka ke ma o ai fika fa foi waka he tai mindu ke fai pe fok fenga o aki ke sivi ko ai fahinga na o slesi sita mai ke o mai ka sivi adu ya ku o ku ma o ya he mahagi pa na nofat na dol ai ko feto aki ko fika ko ya ke fai ngau ke tai mindu kau mau faham ke kakato mai fa matala ko ai haon ki mo ai hau ai waka malgo gi update pe fa pe mo uta pe mo waka repatriation ko pe me fisi mo Nusila mo Australia malo pa ngahi fe ata pe Yo son Io, Feuia. Fatapatu ek tokon palemia. Feituona pa fatapatu ke ek minista mui. Ape ke tanga ho ek minista. Fia peta pompongi ni ngai ripoti ko fra ko mai. Mai no apito ai nga we like bo fai he feituona ke mako tau fonua e pule anga pa pe fo ke ek minista mui. Ek minista mui ko ki me peta ko fai ke ki fia to koni pe ko ne tu ta mini ko ke sene to te auto luhiva pe ko to ta e discharge e tu guang ko e to la yo tongani to statistika fo muy he to ka kai to ta kilo ma to luafe ta tala no pe he fa statistika me fa peseti he ta mini ka ta la vasio ke ha ata mo oni ki tua. Tabe pe to ta kilu atongani. To hotel to luhiva ko to ape tu kuange to ta. To ta kilu ka pa e tu e osi ka pa puke ka to ta kilu pe fe hu ya te taimini ko to fitunga ta fa pe e tu kuange. Fu malunga pita kalafia mo tu unga talango fu e fonua ke lava ke fai mo ata mai ko na po te to riva ke wike tolu ke ne ta fononga mai fa tap tapui to ta hape to fe mau ke to ke fa fe seka a o tu uni pe mono malui e ka pa ko se ne ke tolu ke to ta kalafkovi pe o ko ko atu ke te loka ipe ko ni ko wa henga hongo fulu atonga tapu wa henga pe ta tonga tapu hongo fulu te ke asi mai o wesia wa henga tonga tapu uwaki ki hiwa neonga ne to ma ke ngai u feitu u ka wesia e vai lasi he wa henga ko ya o fatu ta ma ki pe mo feitu na ia mo wa henga u to ono avava ko ka kilo ipo ka wa henga tolu ko ya ta fa ta ni mata hano ngali te wesia mo ya o ia e ma fatu ki tu ki e fonua ko mau moi o krifaki he feitu mo fotu tu e kai ke ngatai ka ko faitu utuni a eki paremia e makatuunga mehe faitu utuni fra pota feituna pe mo CEO tika ke mai feitu ko ya ko fikawa pe eki minista mo na te na ibu ko sina mahina ai repatriation flight ko te tau mai apongi pe ku ai ha fatranga i hotspot atongani lolotong e tau whainga tā ia, te kai ke tau trace virus ko ni, pe ko whewhe tu kamata me ai, ko tu uta mai tau repatriation flight e tolu. Ko lea te peke te reconsider te ki isia mua, na ia ha whainga maria ke tau hanga o, ai ha fo spot fika, u holo hifo, o huu ki tua hato ko hongo fulu, pe sete hongo fulu, pa tau whakawa fo i flight e taha ke huu mai. Lo tonga e nau fihia, ko unga koe nau no fai tua preanga, na iei valu so na wai fonua. Aho ni kua toe valasia i tongani me ko vitahiwa, u tau whakawa te tau tolu, pa koe kore peke te reconsider fitu una, ai tu uni, pea koe whaka o sika te whakotua i lalo,
Ek pare mia ko e whamole mole at pena fie matamu a fituna. Ma fata kutuki ke motuani, tō wholofola ta matui he. Whare area. Nā mea pēua. Ko drugs, pia whai ai e whono whakafonua. Whika ua, ko mo ui e kakai me COVID tahiwa. Ko kore atu peke whaituna, pe wa, haki plani ngā aue, ma whetu utaki, pia ke way forward, ke inform me ta matui, ki he mea hoko he whonua, pe neongo pe au AVP he report whakanga maheni, kau ke ha mea ai whonua, me whaituna, inform me ta matui, pe ku mokoi hono whinangalo, whelawei me whotu ngā aue hopurea ngā lolotongani, me amana ki tamu e tau ngahi wakapuna, kua what, malo. Tuke ki tari. O gai pe ai whonga ngā aue ai purea ngā kotoa pe, gai pe ai whonga whetu taki ai purea ngā kotoa pe, pia mo e head of state, pe koe ni awhio. Ai o mahina puto pe soani, koe ke whimaui ke to e area, o gai pe whonga pau, oswi iai pe whetu taki pe. Tu e ti te ila koin koin ngai mea au ke tokangi ai, tu kuia ki he mi sāmo ui ke ne whakakatoan. Sai, malopi to soani, wheu lelei, mai no pe ku whai hohaa. Ako e ia ki he case konu ku whakaata. Koe case konu ku whakaata, ku mahino ia ku epe ngahi protocol, me ngahi mea ku mui ki ai, tutuni ngau. Pea ai koe osia hono tau siwe tau taha konu, mahino ku recover ia pea me he COVID tahiwa. Koe uhinga ia ku whakaata ai ke ata ia pea me he malumalu e potu ngau mo ui. Nai e ngahi aho na whanga whakahokwatu, aho tahanima, aho tahano, kui ai e kinau tolu. Ai e koe lava kakato i no mui i e ngahi tutuni ngau, me ngahi sivi o mahino te nau ata koe ki ai, pia te nau ata. Whatoka ngai ange taimina ke kamatai e ke ai, aho no mau koe ne COVID he surveillance koe nai whai, nai mau e toko ua, hao e toko nima, koe toko lahi nai mau he aho e taha koe toko whawha. Ai koe au koe ni hange koe whakahoha, ko aho toko naki, toko tahanima, ane afi toko wha. Pea moe lahi koe ni specimen koe ni ku ave o CV. Neongo ai hoha koe ni soane ka o kukai ke o kumahu inga au pito pe ke kakai whonua, ke ue to'o maa. Tau kei hoko atu pe, ngahi tutuuni, mo ngahi kore, ai ke tau he wā mamao, tui e mas, ngau ea ke whanofano mau pe, kumautolo kumau e hand sanitizer, ke whai mau pe ngahi mea kou whaamge potu ngā ue, pia kou tui au ia e te taulawa pe tau tolu o malu i ki tau tolu, pia me he whakautua. Hange kou whahoha ako he wike ko osi. Ko e Delta variant, pe ko e variant ko e Delta, ka pau te puke, te lava whakapuke i ha toko tolu ke. Ko e Omikoloni, ka pau te puke, te lava whakapuke i ha toko fitu ki he toko val. Ai koe mea koe maho ingai koe ke tau mui. Pea koe whaatukuange toko taha koe ni e soane kou tui o ku osimahino ia ku recover me he whakautua koe ni. Hange ko hohoha ki he whakafoki maho tau kakai mei muri. Na e whai ngahi tūtu uni ko ia he taimia ne te kei ke tō mai Omikoloni. Ko tū koe ni koe ke tau toi kehe. Pea mo Nusila, pea mo Fisi. Ka ko ki nau tolu koe o whai whakatutu e pure anga ke whakafoki mai. Kau tuku waka mei tau taha. I Fisi. Ia e kau tokoni mai he kau i e tawhakoe ni ki he mo ui te nau mai. Koe taime puke e kau ngau he potu ngau e te nau lava tokoni he ose ui ke ua. E nau kolontini. Ko Nusila koe tau kau mahaki koe nai o whai to'o ai, ui he toko tolu ngo fultupu. Ko nau kau tauhi, te nau ono ngo fultupu. Koe hui ngau hao e ngahi waka koe ne tolu me whanua ke he tolu, whakawhi unga pe ki he capacity o tanoa. Ke nofo pe i tanoa, iai kau ngau i he kolontini, te moe ka kau ngau e potu ngai moi, te nau i loto ke nau hanga monitoa. O siai pe ngahi tutuni ngau e, ka pau e aha taha e puke. O hange koe ni koe ngahi puke koe he ni, e la pe ke nau nofo mau pe ai. Pe lolotonga koe au whakaata ngahi facilities ke he, hange ko makeke, ko tariai, ko kupesi, ki he ngau e koe ni o kwhai he potu ngau e, mo kau frontliners, ki hono toka ngai kina pe, ai malu mo sisi. Kono whekau koe ke nau nofo mau i api,
pa mo no mai fa ma vahe ko ngai facilities ka ko fa ma lo ki CEO pa mo ka nga we he na lo tolahi pe neongo ko tai fai ngata ain ka ku tau mautui no mahu inga ke o mai ho tau kai nga ko ni he ko hene fo tu ai o mi koloni pe a ko ha pe le ta ka ko la ku na to mai me ngai fitu na tu wa kai malo ko ki tana ke pe ki ai o ku ai pe fe mai no aki kaya ha medical emergency pa fu me fu fe ma u la fe ka wa ki pe mo ka fo la u ya na fu bu ke la o ya fai nga ma li ya la nga o ya ki ai ngahi fare mahaki ko ne ngahi wakatau ko ni o na tu ko ni tahi he tai ni mi ai ko fai nga ma li ko ya o si o pa e fo ke tu ai wakatau ko ni he tawa o ki ma asi me fo ma asi me Oscar to na nga we ka he tai mi ko na he ni ai ya la ya fai nga ma li ka fi ma u ha me a fa va ve po ha me a make i he tafak whakawhai tō e lawa ngāwe aki. Ngai whare maha ki mō tēni kon mō sai kon e ngai whakatau kon i o tau tahi. Māro, iola. Ki mua pe ku eke ki whehui ka tēne whamalo ke ek panemia pa mo minister mui pa mo toko panemia no sivi mautolu. No ki sio e ki New Zealand neuhu i he New Zealand. Koe mao koe rapid test koe New Zealand pau ke toki mene ono pa maho whika pa ke tari. Ko mautolu, mau wau mai pe o sivi pa watene whamalot ka mautolu. I he no whea maaria eni ke tonga kotoa ke ngata pe a mautolu mo ka kai kou alu koe ke whangi hotspots koe u whetu ke. Ko ki whehui, where ka kai o nau whetu taki mai ke tō tahani i he leti o, mo au pe ke wikeni au ka neafi. U whehui ke he maka pate whakahoka te u whehu mako se aue hongo fulu kau nau whenga pehe wheitu taha poko hae poko waha palani ai pure a ngā ki he kaha au ko ilo pe ku o tō wike taha lockdowni poko ilo pe tau ke kumi pe i he contact tracing pe moe umea ke he kau ilo ko nusila o se aina palani mauna wena tolu ko Omicron Management Plan ko ufonua la lahi ke he o nau lava o operate pe moe fi sein ko ne mea mai ko minister mo ui ke tau learn ke tau live moe Omicron ko ki whehui peni ke mau kato u whehui ko mai ko ka mau tolu ko here te opa mo au ko i he tā telefoni mai pe kua palani ai pure anga ko ilo pe ke tafaki ekonomika pau ke safa tafaki ko ke mo ui ko whakata mai pau pe ke safa he o tu lockdown ni ko ni ko ke ki whehui pe aha palani ke kahau ke tau lava o learn ke tau nofa ki pe ai mea kon ko Omicron pe ma coronavirus malo ki tai falu fuat ia o si fai ai femea ki kon mo ho ik minister ta ngai sektor ke na hanga o achas e na palani matu ke palani ne ka mata ma ke tau ia ne kai ki anticipation ai tsunami pe ko ai covid hiva pau le ke li le va bona to modify na palani ko hinga ke take into account ai environment ni ai kon covid hiva ta ni ai pau le ke tau si o hangi ki ha ko e anga fe le va fai CV o pau sai pe le ti o ia e lava pe o le ka wa ko ke time ko assessment ni fo ke tau assessment he le ti o he ku ke ma te ke fu sai internet pata na mo tau algo ke internet e anga fe ia o pau to lahi e fa na wi o ko ke na ma na to internet ade pau ke ha de put nga ko na si o pe ko anga fe e na ka ke nga ta pe no fo no ko e fa na ka anga fe ha no wa kai ai tu unga o wa o ke fa na wa ko i ata kai ko tai ni mi ai ko put nga ko pe ia me ta tau pe ke nga put nga ke e na to si o ke palani ko na to lu achas po no liu ke take into account ai ataka i whanangata koe ni o COVID hiva. Ka ko mea koe ni ki he traffic light mo mea, te tuka ke misa mo ui, ke whaha ne mea ki ai pa mo e si o. Malo. Ka peke si o ke ne tali ate whio i lao? Ia ho whanga pe ngai whakatapu pa ko whiwhia patoan ke whae peha ki toko. Nā pe koe mea koe e ikpale mea mo e mista mo ui. Koutu i koe foi a kenga fo koe ni te tau whanonga tuai ke whakatonga i pe ka kai ko e tau tolu katoa.
o kai koe pureanga pe koe purungai mo ui koe foi new norm koe ni koe mea whakalukfua pe hange pe ko fe ui lala koe tau wako koe ni ke tau nofo mo e Omicron hange pe koe ia ku whai e New Zealand ngai whanua koe o ku pau ke ai ke tau ngai he tō taha kotoa o koe ni ki whatongia ai o koe hato whatongia tau whakatata ke tui e mask Uton ke whakatonga he tō taha kotoa kua pau ke tui mask e tō whai no whakaiki ke whangi mea koe ni o atu ki he kabineti ka koe kua whakatata pe hange pe koe vaccine pass o ton ke osi whakatonga he tō taha kotoa ton ke tau holo pe ki vaccination pass ke whai ngofua ai hono check koe mea ke tau he wā mamao whawhiawhia o bito pongpongin kua wate mo whakatonga ai pe kua mou sivi katoa kua mou hao o whakamahi no i mou tauhi ai wā mamao mou tauhi mou whano ai koe whakawhiawhia ia ai taki he media ai tokanga ko ia o ki whia lapea ko teo koe te tau toki whanonga pe tau tolo e mahino pe ia koe koha mea ia o ko tui whaingata pa ko tui koe mea koe te tau whanonga pe ki ai pe a ku mo te whakamana tui pe koe tau lahi tau ngahi case positive tongani tai mini o kunofu pe i api ai o tau osilava pe tau tolo manage how ai kau ngā api mei he toka taha o koke koe ki tokanga koe ki he repatriation o fu malo bito repatriation ia he tau mai tau ke quarantine facility fu malo bito ia pe fai hono tokanga i repatriation process ia ke kahau pe lava pe ia nau repatriate mai pe o isolate nau api ko anga pe whakatata he kau pau fo ke fai hono tala noa ke pau ko anga pe whakatata ki he tau whanonga koe ni mo e sio koe ni ke kakai unofo pe api mo nau positive pe a whakawhia maari, he koe tau whakatātau pe a wai ni. Whakawhia maari au bito lawa pe he kolo koe ni o ta ofi pe a nof pe ki whamiri e ua pe fia. Ai lawa pe. Ai te mautokanga lewa ka pato ke haki fo i spoti o pe he hake, whenga ke ta ofi. E haki fo i spoti o pe. Ai koe kwa mea ke tau nofo o fuili fia ke. Ka koe pe ki mea ko whakamu ke kore pe ke kakai, ke nautokanga ke o mo te hanga stigmatize. Hangahi ape. Ko mea mahu inga ubito ia ke emphasize he media. O kai ke whakapoto ke tahanga stigmatize hangahi ape. O kaha positive case. Tau whaipe tau tokanga mo tau pehepe ue taha wofi mai. Ka o te tau hanga o ange whainga stigma. He kai ke tokonia. He toi lewa ka kai pehepe kai ke nau come forward o tala mai e ngai problem pe whainga ta ange ngawe. Mako ki mea beko whaam ki o hake. Mahalo. Tāna ka nei tāte lawe gai si o. Ko mautolu kai e tō tahai na e koe primary contact o tō taha positive. Pea osi ilo ia e family pea no tō lelei pe tahine e tō taha ko ni ke ne post he Facebook ke o te alanga taha ko nau api. Nea whina e winga ki ai he ofisa kolo whakahae api ngau loto lelei pe ki ai. Ngau loto lelei pe api ke whakahae ke he kakai ke o te alanga taha ka nau tōl ki ho nau api. Ka koutu koe tau whanongat koe ke kaha uto ton ke taria he kakai. Wange koe mea koe na e lawe gai e CEO e health ki muat pe he tau press conference ki mua. It's nobody's fault. Koe ko hafo ui hata. Koe mea he taimini, I think koe name of the game he taimini koe tau whetokoni aki ke tau whakahao he mahaki. Pea neongo koe ke publicly reveal e ngahi hingoa ka koe ne hau koe ke he whakakolo. O mahu inga ke whetokoni aki he nofo whakasociety mo he whakakolo. Koe tau whanongat koe niu ton ke kou seo ke attitude pe moe perception e kakau kamata ke mafuri he taimin. Koe ke toi whili whoke mahake pe ko hai hata. Koe ka kohono ai ona koe tau whetokone ake he tau whanongat koe ni way forward ki moa. Maro. Ka whiu. Lukanga pe whatapu kau hoko tai pe ngai whehui. Peo ku tono e ku mau e minister mau i ke tau si taha koe ni ku mau koe mahina nima. Peo koe e whika koe na ke lau mai koe ni e si taha ku mau koe mahina nima. Ko ia ke, ko tonu ke. Te uto e pea tau mahina e ono, nau pea mahina nima. Kataki minister
Iyo ko mahina ni mo. Pea mahina ni ma ko tau mo do ta ko tau ono full Ono tolu. ono tolu. Pea ko iloto he foi ni hi kon ko si ma ko he covid. O ga hani hi ai o ku ma una tor he NCT be mo ngahi mahaki i tauhi o ki nau tolu o ku nau kau he ni kon ko mau. Pea ko ha ai tu unga o ku ia ni hi ko ni he taimini. Ma ko ki fe hu ia minister uhinga be ku fenga I whapapau I whika. Ko e whe ki whehu I ono wā pe, ko e rapid test kon kon ai whakahoko. E lava pe a sembolo kon ai toko ko ia, o ave o whakahoko aki hai tesi kon ko he misini PCR wapu ko e hako a no ue whaeki. O lava pe e sembolo ko ia ave, ko uhinga be ka pau ku lava, pa whai mo o ato o ai ke oua tesi whamamahi mautori tua he ka usivi tua. He ano ko fehu ibe belava e sembol tatau abo whakako ake tesi ko ia mau ki fehu ibe taimini. Iyo, malo pito e fehu I. Ko tu ko e tainimi iyo, kange ko whaha nei, ko e tō taha ku hela, ku e tō taha ko e suka, kau ku nau whainga maari e pe. I e tainimi. Hange ko whaha ko e tō taha peo nei tō whemau ke e hane ki whema u kasa oksisena na e lava he wikendi. Ka kono katoa kaua e kaureka koe ni. Whainga maari e pe. Ko whihui koe ki he rapid test. Ka take kai ke lava e rapid test ia o ave o whae ke PCR la. Ke he pe hono ai. Ai a koe rapid test. Koe ni pe. Koe PCR la o ku paupe ke toi sivike he ia. Ai koe ne alatu pede ka pau ato e tesi ku positivi, ko nautoria e ave o to repeat, pe kono to e test ke whakapapau I PCR la. Ko ia pe. Kia whiu. Ko mai ka e ni mo wani. Malo ik paremia pe malo te whenga maari koe ni. O wheu eu tu ki mui mei pe wheu koe na nei mua ki hao molala. E ki whia ilo pea ke te whto I whakaukau pe ko ha tau mua o nehanga o take kina. E mei pe ku tonu mau ka te ki ai pe au tau hi pe ke e mai no pe he ke te lava ta ofe pa la sia ne mafola tau fai pe no le rita ke fasisi e tai tau ke tau he ka puke ke o te nau to o ma o sivia symptoms ko nga ko e resource ai farma ke ne fangatanga ka u hange u mui atu pe e puranga he tua e mafola ko e ma ki o tahi peke ke sisi taha pe ala lava. O ko sai pe ko ka kia o ka hala whanonga e o kovi pe. Ka ku e ki mea maari e pena e mea ke pare miane nai. Ko e COVID-19 mea na ke kau ia he palane nga he pot ngā ue. Ka ku mau ko tau kino no tolu ene tau malpe mo e te waki o e tu uta mai ai vailasi mau ko e pe ku whirea ko naive pe ke ai au ki whakaureka a tau whaamu hei kai pe umai maha ki ia toi taimi pe o hange realistic yang pe mai no pe ya mai pe ko moment ko ya mai ko me fai ke o tau heni e taimin ko hai ki foi te toi whakaukau o ku ne take kina ho ekipa mo tatake puranga nga ke tau lava pe o ki fe mai no aki o mai no pe me ko ni ke CV pa ko ange como mea pe mo huhu o si ai pe tu kunga te tau tuk whea maari e pewa pau pese te te au. Kau kuai pe tōkunga te talawa ngā ue iaki.
Ka koe tuka te feitona ke te ki whapapau ya ke e te whako ia. Ka pau koe hae, e te whakau, pia mohono whakahu ke ngai palati ngau e pureanga. Koe koe mea pare mea, e kau mo e ngahi assessmenti. Ea kou se tau maha te tau au ke mui o tau, o ku tau ke i he pesi pe koe ni pe ku to e loloto anga. Ke wepa ki whakamā mai ko hinga, koe taimi koe e whemau ke investment e iwi tonga ke to e langa ia ke nofo. Taimi ni ku toka ngai nau toke nau nofo nau takahape. O kulawa pe o umataha pe. Tume ko kamata toa. Ki whikau koe mo COVID, o si mahina pe pena e whai ai toka teu ki ha taimi e ala hauai ai COVID. Kau kehe ia mo taimi ko wau mai koe ni. Pau toi ke wa mai ko ni o ku fai kata ma ke internet mo wala me be. Ale hange ko lau dai li wa ko fo nga ko. A pun nga ko o le ma hele ti o pa fai ka mali TV o le ti o mo TV. Ko me ko ki assessment ni o ku ke au de pe fo ki he fe mau. Ko hai fo wa fai assessment ni. Tau pe he hasivi ha kita masi po ha kita hin. O pa ko ke lava download ne me be upload. O ko lava fefe hono supervise ko me ri o sfai pe muri ka ko tau si ni context ko atonga ni pe anga fefe ha tau lava o fai ke ne lava o tala mai to tonu ai tu unga faka ko ki tamasi mo ki tahin e ai ku ne o ai mau to ka te na sfai pe fo ke tau trial ai tau tol fui a ho ai tau ko si in anticipation pe ko tau faka ka wa te hoko mai ka ko ku wa mai pau lewa ke tau si o lewa pe ko me ko na tau to ka te ko ai o ku fe unga mo tau ki he atakai ko o mai ko i he tai nimi e me ta tau pe mo ngai pot nga ke he ne swai pe palani kana la hino fo pe fo ki ko nga pe ko no tau hi ko ne mai ko vitahi wa ka ko tawa fo ki community transmission o ki ke he le vai he ne tu pe ka ko tu ko pe ke ngo i misa pa wa me na ta na ko ke sai pe ko e fa malo pe ke ve hui ko tu i he ko potungawe ia position lele he osko ne lockdown ni fa to nga yang ko ngawe ko fa potungawe ko finga ke si o fa lu kufua ko ha tu unga o mafola ko mahaki he tainimi he ko lolotonga ko ne tau he ni ko vava ai ko ngahi fola fa ki vava u ia ngahi ka hoko mai e mahino mai ai ko ha tu unga fa lu kufua ko vava u pe mahino le vai ai fa fu ko ki he ka hau hange ko ni na whakaha ate, na mea atu aki he pare mea e si o koe ke hono whaka ngaloku loku ate ngai tūtu uni. Kai mui pau pe ke ngai tūtu uni koia o e COVID tahiwa. Pa teo ki pe puke peo ki whai ngā maria koe ni e lala, ke whakahoko atu, koe toko tahafe walunge au waluhiwa koe na tau tala noa koe ki aite kei ke huhu. Koe press conference whaka mui na e tahafe ni mangeau ni me nima. Pau ke pongpong ini, toi toko tahaf, tol ngeau whawha, ke huhu uluaki. Ko tu ke whatongia mahu inga ia a tau tolu he tainim, he unau hau pe, ka mahu inga upito e, koe mea ke kakai whanua, au e tō mama. Ke pehe, koe toko te au tolu hiva koe ni, o ku tō mama pe ka kinau tolu, koe hungana nau huhu malo. O kui ai palo vea pe whakatonga lala pe ko tu e mahu inga ia he taim pehe ni. Koe tau talanoa koe, ke tau wako, ke tau nofo, o feo hi mo omi koloni o koe foi whakapalangia ka koe palo vea whakatonga o pehe ta kanga a makahunu mo ni motu ko tui koe foi mea mooni au hoko he tainimi o una nofo whakatahape taktahi ai pe hono iwi make pe ana feo o fani ka koe taimi koe tena ki i whelaka ki ai ko pau pe ke mawhai ai mea ia koe e taha pe lavenga tamaki. Aia ko uhi ngai. Te tau nofo pe, tau wako ke tau nofo mo omi koloni. Ka kapau te ke hanga whakawhepaki i o to'o o mask. Ka te ke toi whai koe ki ai, koe taimia koe te ke whai ngata i ai. Ka te tau lava pe, ke tau nofo whakata, tau wako ke tau nofo whakata. Kapau te tau hanga whakaapa. Ai ngahi tu uni o mai koe he omi koloni. Tui ho mask. Whano maupe. Tau he wā mamao. Nofo mau i ape, ka pau whakahoko atu ke nofo mau i ape. Pea kai, ko tui ka pau te ke talangata e hoko palapalem. Whatoka ngā iange. O te ki ai ke tau, wau tau tolu ki he extend, o puke ha tau reke reka.
o ku puke ki nau tolu ko ku maha ki mafu tike ki tau au ki for stage ko ia ko hae tuunga te nau au ki ai ai ko hinga ia ku ki whakahoha lala mahu inga he foi taimi ko eni ke tau hanga mahino ai tākanga makahuni mo ni motu e lava pe o nofu ka pau te tau whewhaka apa aki tau nofu vale lei pe he kai ki hoko palparema ka koe whamamafa pe ia e he motuani ai mahu inga ko ia ke tau tauhi pe o whatoka ngā iange ai press conference ki mua koe lahi ange mafola e mahaki lahi ange whainga maari ke liriri hono ulunganga pe mau ha variant he pehe he kakai e ni talamai ta koe nau tō maa pe oua te whai whakatapu ka pau e whai e mea koia pe puke katoa tongani e malama ke ai fo i variant fo o pe ia e tupu i tongani koe uhinga ia mahu inga ke tau tauhi pe tau tonu neongo e tau ilo i kumalohi anga makahunu kaka e ofa pea makahunu ia ni motu ka pau tena wheohi lelei, vā lelei, whetalangofua aki kai lava ke tau tau i whakoutua ko eni mahalo koe ki whaoha ape mo ki tokoni api kakai whanua ke mo tokoni mai toko tahafi tolu ngiau whawha koe no utoe ke iai pe whainga maari ke mo lava mai o huhumalui koe uhinga pe ke tokoni i koe tokoni i ho whamiri tokoni i ho kolo ka ki mea pe ko manat lala ke whakahoko atu malo alo Ho whanga he ngai whakatapu ko hawhaki kau mui atu pe he ngai wheu ipa ko ki mua ke whai wheu i ku whie mui atu pe he ni hikoni nanau o si lea i he whamalo ki he wheituna ik pare mia pe he whoki ki o kabineti ik nista mo ui he ngai whatongia o ku hangi pe ko ngai whakahoha ki mua hange fok mau tolu ya kau fitu tala kau media pa lahi pe ni nau hanu kau te lahi pe meni nau o mai ngahi feedback lele ke ngahi frau fatongia pa famalo atuai famalo pe i he ngahi fika koni nai tuku mai mahino au pito ai tafaki ko ia he famatala koni ki he fika koni hu malui he ko me pe ia si i fratang mai ni ko time ko fra peset mai ko ki nau ilo nau tolu Peko hai fika katoa, kau mau inga au pito ngahi fika tu mai, whamalo lahi au pito atu i he te whako ia. Koe ki whehu pe ki mua, koe ki clarify pe mua ek minister mo ui, ai keis koni na ki whie mau koni ke mana wakasa. Nang ke peheu koe ke hela ia, koe hai tūkunga hono huhu malu i he te whako ia ke mahino pe mono tau motua ka pai lava mau. Pe koe whika wā pe ek pare mia, ko kore whamorimone atu pe ka tak mua o te ke tuk tāmaki. Koe wheheu ia koe ni maha koe tu o ni main hono o hake. Pe kou tui ka pau o ku tautou o hake, o gerewa a ene mahu inga, he o toka he mau whakakau pe a moi toko lahi ka kai whanua. O tau sio ki malai wakapuna, Pako tui au ma opo au pito ai ngā wea ki mautolu ki ai. Ko waf ko huanga mai ai mahaki. Ka ku o te ke lava ia ke o mai ange whamatala ke mahu inga maarie ai tupuanga e hu mai ko eni oe ngā we ko ni neongo ke whaiho mo whakatotolo ki ai. Pea o mai ange hangai whamatala ka pai tokoni mani i hikoni kautaki wafu. Koe hae tūkunga nei ai e tau ngahi procedures ki mua. Koe tūngani nei ai i he taim koe nā tau tari ai e waka nei hau pea moe COVID-19. Pea koe tūngani koe kui ai e whaunga ngāwe i he taim mini kua i heni ai COVID-19. Ek pare mia, ka tak whamore. O ku lahi ngahi whehu ia kui he maulo tō moe mau whakakau. Whekau aki mo tuu koe a wafu. He koe matapae nei hu mai. Iai e mahaki kau ke iawa pe. Ai tawhaaki ko ia. Ko ia e o ku whai ate tokanga ko he tawhaaki. Mahino pe ai tari nei tuku mai. E por ngai mo ui. Ku pau ke au mai ai mahaki ia ki tongani. Pe o mo oni pe ia. But that's not a fair answer ke o mai. Ek pare mi, I say this with all
due respect. O tō mai mahaki koe ni I hopure anga. Hire ta oe ua e tau wheao mai moe tau hao me he mea koe ni. O ku tō mai he taimi, nei ki mata keke ai whakatamaki koe ni whakanatula. Pea tō mai he taimi, na tau tari fōfua taimia ke tau tari a hawaka hau moe mahino na e COVID. Ko kore whamoremore ke whitu una. Tō mare ke tāre reo. E konga koe se e ke pai whi mara e ua petol. Nā ngā loe au e ngai se. Koe. Ai ko hake koe mea au tōtō whamahino atu. Koe tū he taini mi tau whakaukau koe bridge I wafu. Pau whai ai ngā ue ki ai hange koe nai swahoko atu pe. Ki he waka koe nai. Matu koe waka ko tope pau ke nau submit mai tope o mai e nau re koti nai negative e nau PCR pe tongo fua ke nau ha. Koe tūtū ni anga mahenia. Hange koe nai mea tau pe he vista mo ki mua. Koe mea ni kou mau whikomi ki he ngai pōt hoko nai develop ha positivia lo toka e ne whanonga mai koe keni. Hange pe koe Adelaide, nai negative katoa, nau heka mai, tok positive e toko tahe nau kau ngāwe, I he ne whanonga mai. Ai koe whakau kau ia, ke wakai ke uwaka uta koloa, pe nai aha waka nai tok positivia, he osi e ne whanonga mai koe ki tongani. Pa koe whamatala koe ia uloto ave, ai ukuili, ke whai mai ka hatari me ngahi poate, pe koe ngahi pote, he ngau whia maa fuke nau tō leke o ange, o negativi ki mua e pe nau au ke nau poate. E koe tānak whamatala i whai koe he pote, ke o mini ai mahaki, whenga e vaccination I ke la. Ke si ia e puke lahe kakai, hake kou tau si o tonu ke he tainimi. Kato e kau mahaki me o Stapovex, hake tau suhua ko toa tu ke whanau I iki. Hake pou mo si loi te ke whahu, me tau tahataha ki lano. E ai koko hinga ai, koe ia he kai ke toi liliu whai whatotolo ki ai. Koe ngau e lahe tainimi ia, he kai ke tau focus e whatotolo, kai tu koe mahaki ia ke lele ia, pipihi lahe behe I tongai. E ai o whai rewa, whai ngau ki he, taim tatau pe whai ngau ki he ke tātau, teke vaccination I ko hinga pe ke lahe. Ai koe, o kai ke pehe ia, o mahu inga nge taha I he whatogi e taha. Lele lo ua pe, kau koe ke hinga ia, ke tau nofo pe o tāwhtaha pe o sio. Ko harewa e tau lele mau me bridge. Of course, te tau lava whalele ia e whonga ngā ue. Kai tū noa I rewa e, o tua e koe, ai mo ui, mo mate o tau kakai. I kai, ai wau reo ke whai mo i toka ma ke hepe, ke tau hanko whai vaccination, koe tau whinga ke mau, tesi tō lahi taha te tau lava, ke whika ke contain, ai mahaki ke ua pipi, kai lava whaha ngā ue ke vaccination I. Ke rau whawhia mahali e pe, ai tūnga whakamoi e tai kou mawai nau tonu. Ko ki tai peko apai tok tānak mai mi Samoa. Malo e pare mia koe ki muimi e pe ai ka toki I kātaki. Ko taim koe maua ngā hiripoti kon ki ngai whatotolo, e tā mai pe ki he media mo kakai whanua. Ko te koe ngai whamatara pe hea, it's of public interest. Pako tu ia ia ngai whamatara pe, nai e ke pe I wharea rea, nai whai mau komiti wharea rea he aho. Ko hika na mau whakawawe me tau press conference e aho, nai whai komiti sosiale. E komiti sosiale, o ku nau tān tokanga ki he mo ui, mo iako. E nai whai rewa komiti sosiale, nai hau kātoa rewa, nai mea kotoa mai kei, ho eik me mi pako koe ki kabineti, nai kawai mo kabineti. O whai e whi me aki ki ngahi mea koe na hau ke toa ki ai, mo ngahi mea nei o hake. E lala pa mo ti. Pako koe mo si ilo pe koe whamatara koe, I he komiti e wharea rea, alo wharea rea, publiki rewa. Ai, ko hange koe ke, ko no whanau nou io e alpo public. Maro. E teisa ke o whehui, whikak mo e toko taha koe ni nai whemau koe kasa he weekendi. E toko taha pe o hela, kana e whemau e kasa ka. O hela pe ia. Ia. Ia, ok. Ka koe tunga koe kui ai ko sa ia. Malo ki whehui pa pa au se. Ki he whenga koe ke trace, hange koe mea ik pare mea, o ku whai whenga koe ke ngahi waka. O ku ave specimen ni ba me na to mai koe me wawau, mo ngahi specimen ke he pehenia ki nusila pongpong, ke nau hanga o sivi pe koe
Omicron tatau pe i tonga tapuni mo i wawau. Mo wakai pe lava he le pi o talamai pe koe Omicron ko i nusila mo Australia ko ia o kui heni pe te naulama o link pe koe ngari ko o nusila po Australia ke tokoni pe ki hono trace back koe ai mea koe ko fe waka ngari he foi time whakafuofua. Mo whatoka ngā iang, koe whaingata a koe, ai ngā ue koe ni. He ka pau na koe ne haupe o hange, o te puke pe ailo i koe COVID. E whaingo fua. Ka koe manatu i fo, ka pau na kai ke whai e surveillance, he kai ke pike positive case ia. Ai kono piki koe positive case, mo ngahi ola koe mau, mahino na e os mau i he ngahi. Lau aho pe uike ki mua. Ai kono koe whaingata a ia. Ka whai ngā ue koe ki ahe taini pakotui. Koe osi koe fui whamatala koe ni ton ke mō mao i mahino, koe mao i ngai whamatala ka kato koe ni, e ataia, ka koe ngā ku whae tuku ingata, i ngahi tawha kehe, ke lawa o pinpoint ni. Mahino haa moa nei o mai e keisi i he nao MIQ, mo where pehe MIQ, i he MIQ mahino ia koe hae wakai me puspeini. Koen, na kehe a tongani, kau kei whae e ngā ui kia ke whakapapau, o kui kai ko hanga ui whae ngofua eni, ka ko hanga ko mea ek paremia o kulele ngau e ko ia ka mafatuki tuki ange ke pule anga mo pot ngau e ke control pe ta ofi ai mafola o mahaki mo ako ia kakai ke no fo moia pe mahino ai takanga amakahunu mo ni motu e malohi pe amakahunu lala e mal ek paremia kata kau ki feu ia tai pe ki he tokon paremia wai pe ni hunau o kunau e ke mai ko ngahi tohi whakaata, he taimi holo koe ni e lokoloka. O ko mo ofisi peu hao me ai, pe ku pau ke ase ai ho whamoni, he te mai whangi tohi e ni ihi ku asi, peu taha ofisi ia ma ke, o nau toe isiu ha whai tohi pe he kātaki. Ika, ton koe ni mo pe. Kau pau pe ke ase mo whamoni. A ko e ke whatoa ngai pe ni ko nau whanongo mai ta whako e te aspe me whangi tohi ke he oia nei whaase me whangi tohi pe pau whekau pe kau tamake nao ngā tō kātoe whangi tohi ko ia kai ai whalele pe ku mandu koe taim pe he ni o mahu inga koe mea koe kou whaata he tau press conference pe he ni hange koe stock up koe whale koloa mai mea mahina o pito pe whaata kai ke whaata noa ia koe pe u kole ni hi ala tolo iat pe ke tasi ke ose tau lockdown ni Malo, whao si pe ik paremia ko lave pe ko ke he ni ik minister paanga. Ka pau ko ha nai ha ko tu na so ha ke pe lalai e fehui ko ni pe va ve mai ha mahino ha palani ke to ko ni e ngai business ta te fito ke ngai business ki mon pe he ke mo wala mai mo tolu o fua ka toa e ka nonga ta maki ta te fito ke va he ngai ka nga we pe wai nei vave mai haki mahino mai haki tokoni he tafaaki ko ia kata malo ko ve mai ga ni hange ko pa ngai te au nei o atu ko ki ho mo wa uhila ka to ai kau nga u ko to pe nau lave he mo no ia ko ni ai ko ke nei hui ka pau te mau tu li holo ai ka kai tau pe he o ku nga u i private sector ke age nau pa ngai te au e whai gata ia. Paru pehe koe whauga wawe ta hape, ko no kretiti ki he nau moua uhila, ke au tonu pe kia ki nau tolu. Na au pau ni manoa pe nau moua, toki ngau age ni manoa toi, mea hoko. Ka koe whauga wawe ta haia immediately, e lava aua toi, ai ki tokon koe ahi mau ilo pe tola he private sector, maharu koe ke mai nau wahe, ka koe ki whauga pe ni lava aua toi. Koe tokon ni ke businessi, o tole ke whahasi oi hange koe, ke o atu ha facility ke lava no ai ke lele lo loa ai me ka ngai me pe he o ku fai ai fe me a ke mi sa pa nga pa mo mi sa re pa ke si wange ko high long term plan ke recovery o ta fa private sector ko tu fa pa nga sa i be he tai ni ka ko ta lele lo loa ko ke recover business o ton ke ai ha more sustainable measures ke na pe he ke lava o toi mo ui ai pe lava ai business ko ia o operate e atakai ko COVID tahiwa pau ke achasi leva ngai fonga nga we ni ko higa pe he ko fonga nga mahini he kai ke lava ia lele i he whakataptapu ko ni COVID tahiwa pau ke aha ki liriu
Bang kau ye me au fai sio ke ai CEO ka ma e mi sta mo wi pa mo ba tol ko ni kap ne ti ko ha me ho ko os ko ni wi ke wa os mahino e tap do ke wi ke wa ka ko ha le ba me ho ko le ba ai mo sio le ba ke program traffic light ko ni put nga mo wi pe ya ha nga service e ki fa mo wi ka fa ta nga ta hange ko putu ang mo sio ko ke mali ton ki fa ngo fu a be ha ke fa ki restriction to ko ngo fu lu be toko wano ai tu hange koi putu faki be be ke hoko be tau mo ui ka o tau fika to be nga me ko to be kai ai hanga tu ni pau hange koi wear mask distance fra to si to la hi fale I tu a ko ga be kai hoko tu be nga hi tau be ko nga me anga ma he ni ke mo ui I ha fo nga to ke hange ko hinga be ko tau faka apa ai covid ta hi va pa mo no fa ta ngata malo tau ke tol lo ki kapata bo to ko son malo pito ek palemia pe ko le pe ke hu fanga ngai fatapu ko sai be ko ke fe ke ko hili te fe ya tau ke ka hau ke tunga ko ka hau ko to ka nga pe ki ngai palani pe ki lai pe ko fe hu I se ka ak mo ngai palani ko ke le lo ai ko tau sio ko ni o sine wiketaha mo tau siu kakaka pe e fika to ya nai ha ki fralelei a o mo palani ko ke tu si te falaite ko weekend ki frava ko me ono ki he ono e fiafi ko ya nga be fehu I ki tava ko ya fe leva ai ka frontliners pe ai malava pe ka na ki special treatment he time go na o mai au ki frata me kakai he tu si te me falaite o ke to ka ma ke he kakai ya ke ta fa ko ya na lava ke ki special treatment na tol ke panke ke o te na to o mai tu fio me ka kai he kiu kana o lava mai pe o hanga tonu ki he nga hitela pe ko o sa sai na tol ki ai ko to ka nga mai pe ai ka frontliners he tai mi ko na malava ke ki hu mai ki tua ko e fa malo tu e to kon pale mia ki ho a me ago fika aki pa mo va henga ki family pa mau popo wa pito ki ta fa ko ya ki ho no tuku mai ai ai hingua ko ani ko ya he oku hange ko lau tatau ai be ya pe ku stigmate pe oku fi mau he to ta ke tuku ma no hingua ki tua ka ko pau pe ke ya e ta fa ki ko eni ni ko te na hango stigmatize ka ko pau fu ke tau hango fu tau ai ta fa ki ko mau ingange ai ko mo uye kakai pa wa ta pe fa malo no sivi ma tolu pa mau tesi mai o negative ka bana positive ko il te fokai pe wi o announce ko positive ko hinga ke ilo e kakai ko ia na na la bang ke le tio ko e ta fa ki pe e ta ha ko se ilo pe enia ki he lockdown o mahino cliff I he sapate ko eni pe e to e fralolo ange ai o mahino pe e magatunga pe me he anga ko tau lele atu ko eni ke lele ko eni o wa ko ki he sapate ko fie ilo pe pe kuia ha mo ki liliu he ku kaka pe fika ia e kamata ko tau lockdown he ko osi mo weekend ko fa kai pe ia malo o pa mo fa osi pe ke mi sta mo ui fika aki ko me tau mas o mahino foki ka pa te ke fatonga mau tu surgical mask ka to so according ke ki fekumi pe ia fil mo tu ani ko mas to tonu ke tu he omicron ni mo ma ko ni ko N95 N100 ai ko na ku mo tu mai ko na tai ni ko winga pe ya na ku te mau hela ia ma tono tu mas ta ko te mau ma pe ma to through the mask ai ko fe ia pe ko ya ha mo substitute the mask ko ya pe te mau double up ma to le mau mask surgery o tolu pe fa pe lava ke tu fa mai ka mau tolu pe ko no fale ya ni te na lava tui ake material ko ya he ke lava he kulanga provide N95 N100 we malo ke fika ko ni hage be ko na to ko si lava be ko ki ai e o kulo to ga e po le nga ke review ma be ne fai tu ni ko hinga be ko tau si o ko ke evolving be ko la tu la fo o ko ni o fa tap tapu ai e ma hui ka to be hange ko ni ko tau ho ko ni he falaite e cabinet ya pompongi fa ha si o be wa ga me ke fa le nei o se ke be fo ke la hage ko te ko ke ata pompongi e ala fa ata he to pare mia ia ga pisi se ni ke nau te nau to he fia fin ke fa ata ke nau nga o te ke toilere yang mo va yang nau kamata nga a pompong ki he kai ka e ke fe ka ko ho ko tu nau la be ki ai
Maki whala i te e maulewa fo tutu ai puleanga, ko hai mea hoko atu he osi sāpate. E kai ke tōk talatu pe ki he aho sāpate, ata whenga maari, ko whakamuia ke au ke ai, ko maulewa ai toi review ko ni mo toi sio ai putungai mo ui, ka ngai tapa ke, ko hai lewa ai hoko atu, hai hala whanonga hoko atu, e osi ko ai wike ua ko ni, pa e tōk whai lewa hano announce atu, whaatau tā noa ki ai, i he tau hoko atu ko ni. I he atakai ko ni he wahino lewa te asi mai ai uola ai u test result mo wala mea pe he ai ko nga pe tau fa tap tapu pe alo ai fika pe te tau osi ilo mahino pe alo ai fika ia ka tau lili wa tau fonga mo ui ke tau lava au nofo pa mo covid tahi va ai ko fenga mea pe e fai fe mea ki ai ho mi sa ka ma ka si o pa fa ho wa ta pong ia we he pule lulu ia ai fai tu ni ko pe ta hali liu ke fa laite pai whahauka lewa he wharai te, koe hā lewa e tau hoko atu koe he osi ai wike ua. Malo, kai tukat ke o misāki na tau. Eo, malo. Kai ki tāre malo e whehui Marianne. Oku os mahino pe ia koe Maskon N95 hanga koe ko whehui. Koe lere taha. Koe tuko he tai nimi, koe uhinga ku tuwhai koe N95 o ku mauwhenga ke whakakakato ke kau front lines, ko nau tolu ko nau ngaue waofi, mo nau tolu e mau e mahaki. Te ke mau whewheu ke nofo pe i api. Koe mahu inga koe te nofo i api, pa ke tui ho masko nau ke tatau e pepe koe hae ha mas. O kai pe koe surgical mask, koe mask tu pen ko tui. Koe tau mua koe oe mask, ke ua te ke toi whakamafola, uluaki ia ka pau ke puke. Ke ua te ke whakamafola. Toki whikaua mai, o atono ki malu i koe mei he tawhaaki. Ai aku oku mahu inga o pito pe ia kono mo oni koe be koe masko ku mahu taini me ka ke lawa ia tuwha he whanua whalufua. Ka ku mahu inga ke mau ia ki nau tolu o ku nau. Kau ngau he whare mahaki, kau ngau he airport, kau ngau he. Ko hinga ko nau tolu o ku nau whetaulaki mo he hau koe ia koe e mahaki. Ko hinga ia ku whakakot peka ku mau tolu, koe hae masko mo mau, mau tui mau pe ia ka pau ku mau mai ki kolo, no fo mau i api. Toki a whainga mani, toki alu pe ha whia mau vivili, mo whia mau ke alu. Ai ko tui ko ka ku hanga pe he masko na ku mau mau o malu i he ngahi wheitu koe na ku mau i ai. Mahalo ko ki tali no pe ki ai. Ko ega tu pe ki ha fine ki ana toko talangata ko ki he ke fatap-tapu i. Aku mau ko he alholo ki ngata pe lu la lo ka te le me ale tu time curfew. Pe ku ai na ki fine ki ai. E ku ai pe nga hi po ti mai ia ko launga e nga api nga wa launga e ngai kolo. Io, malo ko tu ia ko he tai nimi ia ku te ke halao ia ke ia hano tautea ke whamo ua paanga. Ko ngahi tutu ni ngau e mo ngahi lao na e fo tutu ko e ni na whatamua pe ke uhinga ke malu i ke ua e au mai ai omikoloni. O mahino pe foku e ngai fonuha ko nusila ko te mau e ai tutu ni ko ke te nofo mau ia pi ta mano wa fe ia ai ko ngahi tutu ni ku ka te ke halao ia i tongani ke whakamoa i whakapaanga. Ka pau e talangata o lava he lao ke ala te sotia puke ko au whakahu. Malo. Mahalo ku foi feu i pe ua. Taha pe. Os mea sohane E sohane. Kau. Ole ke hu feu i mai tō taha ko te ke feu i. Pa ke tōk feu. Malo pito i he whaiwhaiange pa mao hau ki whainga maari. Ek minister mo ui he ku ilo i pa me he press conference pa mui ne mea mai whaitu una pa me ek pale mia. Ne toko te au maa walu pea ki nau tolko koe ne lotonga mau he vailasko viti tahi waka koe ni mo mea mai ne whaha mai toko te au wanoa. Kai kehe kua te au tolu hiwaia i he lolotongani o kauaia ki nau tolu si kau ngau e lai ne mua. Pea mok nau tolu he pilisone hua tori. Koe ki fia ilo pe ia pe kulava tuku mai a he fika koe ni o ki nau tolu ai si kau ngau e lai ne mua ko si li oa nau mo ui maki mau tolu koe ni kakai e whonua. Mau inga pe ke mea i kakai e whonua e toko lahi a nau tolu e kau ngau e lai ne mua kua mau e he ko viti taha hiwa i tongani. Kai pe he whoki ki a nau tolu koe ni he pilisone hua tori koe sela
Pea kapau tonu ku mau ne mea mai mo e ki pale mia wai me toko taha lolo tonga tau hi ai ku mau mo he COVID ne osi huhu malu ipe ki nau tolu pea fe tu unga ko ni a ki nau tolu ke prisone hua tolu tolu ku toka ngai kina pe mo nau tolu huhu malu i ko ki fie ilo pea ik minister mo ui malo sai malo ayo tanaki ho fa matala ke mau ko tau press conference ko na teu mahi va kau e taha me va ko press conference fa mui a falaite e fiafi na fai hen ma na te ua noa ia na fa ko dai na fo yo no vava foi ni mai vava o na ke foi taha ko ia mo foi ni mai no tata o au ko ke te ua noa e falaite ia ka ko ia mai ko ke ahoni sai ka pau kai ke me ka ko ni tai ni mi o mahino ia ko e fehui ko na ke kaulaine mua o mea pe koe ku teke ke whama apo ku whama hinot ke kakai whanua o ku osi ai kaulai ne mua ku osi mao na tole he COVID. Pea ku whai pe ai foi process tatau na whakahoko koe ka kinau tolu whekau akpa mo e kau lai ne mua koe ni kai ke umao e whakaikiki he tainimi he ku kau awawa kau lai ne mua kau e whalemaku vaiola kau e pirisone kau e ngai wheitu kehe I he kaulai ne mua ko ia. Mahalo ko tau press conference hoko e mawatu a ki whamatala ki toko lahi. O ki nau tolu ko ia kaulai ne mua ko e o ku mao he whautua ko en COVID. Ko ua peho wheu, ko ia pe? E nau whahoko pe ka mata kausela I toko wha pakai mo e toko taha. Utauhi bisode ku toko ku positif panau swahaka tu pe ku mahina tu pe foga fai ke kau tama ke kau sela ko no positif pau ke nau tu make nau tol ko toko taha pe ko o ki he hua tol toli wai le vai ki foi lok make ke ave ki ai ko higa pe ke ua pihi ai to ngai kau popula so ane io pati Malo pito ek pale mea ko mantu ko malo pe ko ki foi fehui pe ku taha te ke fa ta mai ke fai ko kole pe ko o ki ki foi launga ke ula atu mai foi launga ka to ate fehui na hawe fehui al kali ake launga ai mai foi fehui ko ta press conference to ki ha launga to hi mai ko ki launga pe ai fehui ek pale mea ko launga fehui pe ko ki foi launga pe ek pale mea ko mea pango ka ki heni ek minister fe whakatau aki. Ka kou to mai heni ai, na fi ma ue minister ha documentation, evidence. Mo whai launga to te au ia kana e kai ki anga ha pou ia launga, ka koe ni koe, e awa ai lockdown na pungponga e whai whakatau e whanua, ka COVID pen tau tāno ai. Kai te ha wholesale ai he uwhare koloa, e nima la lahi o loto tonga tapua. O ke wharekoloa e ono fitu I tonga tapua, ko e tolu ai ke wharekoloa tonga, wharekoloa e taha I havelu, ua I kolofu ou. Pea, ko e whakatau ko ne retail katoa, hiki au ke he tere ka wau, pangata se te ni manoa retail, to ki ona o tolu hiki o taha fitu noa. Ko e pou e ka pau pena I tene. Apa e toki avet pe sane ke kvista, hai ko lau ko he tau press conference ki mua, o pau kwa hakoloa o whawale ono hiki, e la vai he minister ave ke competent authority ke holoke ai. Ai ko hua ke ai, kata ko me ato ave ai lauga ke he minister, tene whakahule vai ke competent authority, holoke le vai ki ha price o fair. Pea ko ki kore tahaia, ek pare mia ko e whamamore ek minister mui, ko ki texe nia mi he officer kolo vahenga pia tonga tapu o vavau taha wha, officer kolo toa nuku ke whamui ho telefoni, ek minister mui kore mai mua ke manatu yange kua ose kolo ai vavau ke manatu yange ke whakahugo kabineti ke ange supplier a vavau. Press conference mai ho fehui o te ke toi hau ko talatala hen ko wharemak pe o whai talatala. Fehui whaosi e ki tokon pare mea ko minister koe me teki me whiririwa ke air climate change. Lo tonga ai lockdown e whanua mo e tutuni ke tau na whamau. Kua tō ai a whakataro piki, ka te korinima, ia I bea mo e whakataro kanga tsunami, pea maki I mo fuike, o ngea ha palani e whituna ke
override te foi tutuni na fo mau ka taulere ka kuna fo ke foi tutuni ke tau na fo mau o fat malo ko haka pe hui i lotonga o ye tu uni fa pure anga ka lockdown no fo mau i api pa tau he va mamao bo o fong mai ko position ni fa ta wa fa ni se ko au ko foi fe hui u ka ke to manatu i hata ia ho ve au tala ko nga pena ia ha o e ko sta me teki te taulele mitai ua peki ma ia mo fu peki maulele te taulele ka to son te taulele mitai ua ma palani feituna malo e ko ke mai ai ko fa la ko e me kiu au me rere kai ke mau ha mahaki hata hai me lele ko ne ko ngofi mai me lele ko kai ke ko ko mau i ka pe ke fa se o ke ai ka ku te ke ta fa to ma ta mau pe ke la wa tau li pe ai ko ko ai pe ha a ta kai fo o ha o pa de ke fa fa tu dun fa to pot kai ke tau no fo i pe o tali ke a fa pa u fe mau ke te hiki ka fe to ta ma lo ke io ko lele fa he tsunami ko ke fa he a fa tau toi ma lo so Malo, ik ben meer. Ik geef van het bij verhuur naar de naïef naar ik verhuur dat tau kimua ko fe ilo peke ngai ki anga no tatake tau response pe ko tau tari ko mafola ma ko tipo Bai hala ko ia he aki pe rea aki ka kuosi pen ko e fa fonua and so I approach pe ko nga ne fa hui pe pa ko mea mista boi ko takanga pe a ni mo tu pe mo pero fengata ka ku ai pe fenga maria ke hoko atu hange pe ko mea ko tare kita lava pe mo fakaukau ke to fakanga lokuange a hono tauhi o fa foki me ka kai pe ko hono pe ko folau atu ai o hange ku ki rika mai pe ye pe taime to ki fangalo loko to ka ko nga ku to ma age pe fa ingo fuange e mau inga e maki ka ku fa fe be fa non gai pe malo pe na ko pe ku tu pe mahana ku sai pe palania e pot nga we ka pe ke to nga kabineti ki ha to nga fa to ko primary response ni ko e hu malui ka ko pe mo nga funga ke hono tokoni ki na to puke pe te ke puke pe mo hoko te ma fora vai lasi e bi ki fe hui pe ta pa ko fa mo pa ko stari he ko mate ku reti o ka ku ne wi ke ko sine la we kapa puaka mo mira ku nga ku follow mai pe he malu ku fa fonua pa ko fa mo hangu la ve ko fa mo pe ka ko stari kana hoko ki fe la ka ke ngahi talanoa ka ku te ke fu mahino pau pe ko no mo ni mahalo si wesia fa puaka ka tene wesia la he ta fe fa ta aki ka ta fe he ngai fo no tu maria nge e malo te ki la ve ta ki he me ki he na si tari pe fe ka ta ka me he ulo tonga fai kai ngau ai pot ngau tai min he ko tutun ko na nau fai ki ha ka fai nga me Afrika ko mo puaka me Asia aku mai na foke tai min ne ku u fakatau me ai New Zealand ai ka ku na ulo tonga fai ngau ke fakapapau u fakamatala mo me ka ulo tonga holu ka ke to tu ai me ko na tutun ko na fakahoko ka ulo tonga fai ngau ko tai min malo malo tau hoa de ta mo ko ga ni ka fa
Hofonga e ngahi news agency, o pau pe o gaha foi fehui, koe ka foi text mai ka koe ka foi fehui ke pe e tokoni. Ki he fe mahino aki koe mo kakai pa ka taimini. E utol pe ke mo ilo ipe, utol pe ke au ngai tau ki taimi, tau whatata mai. I he ke he no whakamama koe ki he mo kau client pe o nau tolu whanau mai ka mo le teo pe ulau homo newspaper. Ai at be foi fehu e ua pe ka tau marolo ulahe tau ngai au e ko ilo pe ulahe mo ngai report ke fai mo ngai tano mali he ngai le tio ke fai tu sepa to ko ki palpare mai ni au fo lo pe ni hoko ka ku hange ku ka ki lava o fa no solova ai ka polis fa ka kolo mo ngai kolo ku na wanga ko ta ofi hala pe ko o wa ke aho tu sistema aho falaite o ke palo pare matatau pe ia ngahi launga koni kua o mai o ke ta ofi malu au bito pehe e wa ka tai na no fe ngahi kolo ku na uta ke ngahi feitu ke pa fe ma o ke na o fa na to kota ke bia o wa we ke o ki fare mahaki ku ripoti pe ke ta ofi pe ia he ka polis fa ka kolo ko di pe na at fo ke fehui ko ni he tau fehui fra o si he tau fata fra o si pe fa ka lao ka koe kora bebe whalao pe i kai ai ange mua ki ngā ue ke whaha ki oua nā ua taimi ko whaha koe mea ki he tau lau mo i ke ua siau ki ai ka oua nā au ki ha whetā aki koe ngā ke whanongo mai kau polis whakakolo ke whawhai ngofua i ange ngā whenga ue aki malo koe ia pe malo kau ki lawe pe ke koe o whakamawhai whoki he komisiona polisi ai koe komisiona leo koe polisi taimini koe pilikatia ai na ne o si whamawhai pe ai kau polis whakolo ke nau hokhoka te nau ngawe ka ihe malu-malu o e ofisa kolo koe ngahi tutuni koe whakataputapui na ewatu kau ai ahono whakaata ango mautole kau mitia koe alu whale mahaki alu ki uta umea koe ia he ka ke lawa ia e whakamawhai koe ke nau anga override pe te nau mawhai koe mawhai lahi tahai ai mea koe na whakaata atu kau pau ke whakapapau e kau ofisa e kau polis whakolo ke nau whakaata mea tau lele aki hata ki fal mahak bukan alo mai foi agau mai me pau faata ta tau be mo mai ko na mo tolu ko ni ki he tau press conference mo ngai me ko faata tu ko e pure anga kau ton ke ngau faata hape ko na pe lau nga mai pau ko le pe kau polisi ke na ta ka pe fa matala ke kau polis fa ko u mai no be fo ko wi ngala he na me ko na si mana va he o vale pe ta mai lokai ko lo ya ko na fenga ke ke wa te huang hata na mau na to he maki mai no bit pe fa kau ko ya kau ton ke fai pe fe to kon yak mo fa poto pe utu ni ta wi fi pe mahaki he tai mini ka ko ma ho inga pe ke fa lao pe mo fa poto mo tau fe to kon yak pe lo to ngai tau ya ko le pe ke ki ko tari ko e mista mo ya ne nai ko ne winga nai ki he emergency ko allow o mo ui pe Public Health Act o lotonga emergency fo mo ye taimi ya ko na ngai tu tun pau ke ka he la ko ni ko emergency atau tolu ko kau al hol ko talanga ta ke lockdown ni ko no tau te ona pe ki la he tau te e la po ngai po pula ka ke o tau tolu ai la po tau e o mo ko nga mo me pe mo se ni ti wa pe ke tamano ka ko winga la ve ke ai ke ua mau hala he kakai o tau tea e talangata. E mahu inga, koe tau te whita taimin. Ai mahu inga koe ke tau whahi he COVID mo tau whetokoni aki mo whakapoto-poto e tau mea. Koe pe ta mai ke ni whakavale-vale pe. Kau nau tau wheturi halo pe me kau polis whakolo he aho kotoa. Koe ke nau whato o mamafa kau alu pe whake taimi tau mo mea pe ke he whika. Alu pe taimi mo e kakakaka e whika ke o lunga pe kau tui. Koe kai ai tau te ai ke tau te ke fahan no tau te ana ta he taimi koe ta mai be ke kau polisi be ko so dia ke nau le leango puke taim ko na wong ngata ai ka koe tu ni ko ai be ke mahino be ke kai fono ko me lahi be ke tau feto kon ya kon hoko be koe utaki hapai o ku alwe late a pongpong ki hapai motol ko fe ma mo ki utai mo fetu taki hake pe ke ni mo ke mafua si pe ke o ato no fika ke mo ta pe ke ai ko no fika ko fitu tolu fitu fa valuta fitu tolu fitu fa valuta fika mafua mo fetu taka pe ke ai ke arrange ko main pe foka mo tolu ke lava ko to e uta ka ha pe ki uta la lava tu ke mo ka nga ki hapai ke fa fola ta na to o se ne fok mai la de me eu
Ya ke ave mo talam lolo mo umea ko ngo osi hapai kau kasa ko lolo mo umea ka to ka hape uta ko ala lava fa ho ka to ai. Hange ko mea ko na mea ke pale mea he tau press conference ki mua. O kutu ko mafai fe folau agi ki he health. Ya siale. Ya mo mi samo u mo nau timi. Ai ko ke fai CV mo o wow ko ya be fa pau ko ke kau he contact mo umea ko ya tau te fito ka tau tol mo vava. Pau tau fe mau ke tau folau ki o kai pe ngai uhinga lele ka ke uhinga ko ho fe foke aweno ki eva ki ha pai pa to fai si ko ya pau ko ke ngo ko ki mafatu ki tu ki hange ko si matu ana o mai ka ku o loka ya hen ni kai no foi fa na ha pai te kon foto ai ako pe ko ha fa na o ku hen kai no foi matu afanga fa nga uhinga mau inga pe mo fe tu tak be mo to ke pot ngai mo ui ke mo sio mo to Kako hape waka wawe taha, pe ko haki waka puna e heofo, puna ki wawa o mo mea. Mo kore ai ha mo whainga maari e ke mo wholau ai. Mahalo ke ki mea pia ko, i update at peke mo mea, mahalo. Roki hoko po ke toki, tātoko ko soan. Ik pare mia ko whamaloa tupe i he tokoni koni i he uhila. Au ku to'o mo tafi au pito ia ki he tokolahi pa au ku hounga. Ko whehui pe nia ik pare mia ko ngā ko kei whiu whakau kau pe wahe koa virisoni mi whe he rere atu koe ni. I he ngahi palani koni mo ngahi talatala noa ko hai tu kunga ku iai retirement ni. Ko nofo koe ni wau ki mea retirement ni na alaha uia o tokoni atu he ngahi tafaaki pe ko ia ai ko pe ka tak pe he viviria tu ko tu ku mau inga pito to koni hange pangate au he uhila ngahi to koni fakatoka lele mai atakai ka mau lava pe finga ki mau mana pe mau tol i he tufa pa anga ku ke pe ke las ko ho mui tu pe he tufa he tu tong uhila panga te au o ku i he mahina ko toa pe he rue atu koe ni pe ko foi one off pe Koe te au foi one off pe ko ka pe ko lockdown ko na ko be ke retirement fund nai wa ke ai whakau ko ke o mai ha ki senit me retirement ko e kau ka whapura ka mo ko ki dau tol ko ai kanai ta pe ke o mai nge pe ko loto ia o e kau anau tolo kau me mi pa o he kai ke lava he foi loto ha foi toko te au pe o dictate a loto o to ta ha fe pe wa fe ko kau me mi pa ai nei fe ma o le vai ke kau fa fonga ko ki he po ate ki na o mai age ai foi viu ko ya o membership pe ko na loto ia pe ko to la ya na tolo na loto pe ka na o mai pe na to kai ata pe ki na to le ko ki na fe ma o pa ko ta le ni me foi fa ta ko ya ke o mai ange ai hana response ki ai ka to fa fai tu ne boate ke hange ko me ko si ko nau tol ko ke nau fie ma u nau tol pa sai ai ko ga ke nga ke mai no mai ke ke ta mai pe o ata pe foi to te au o fie ma u ya ko loto ia me ke maulava o tau pe he o override ha foi tu uni fa lu ko fua ai boate fe ma ke mahino ko loto e to lahi ki fai fa ata pe ko me ale vai a ko ia pe te ha o toho ai ki moru ia ko pe kai ka fe ma ke fai tu ni fa ta tau ki he loto ko membership to lahi ko membership ka ko pe mai pe fa to ko fu le ai mai mau ki me pa fa ata le vai fe ma pe to ko fu ka ka se ia ai ko me pe na fa mu ko boate ke to ka foki mai ka fa fonga ko ka me mi pa o to fa hoko mangi pe ku to la fe ko me ke ta la va he poate o li liu ai ga hitu to ni fa la ko ya ko ke o wai ave ai me pe he tai mi fa ga ta pe ni ka ko hinga ia ko ta be ko ta ho nga ia fa ga ta ko ko ka ko hinga pe ke mai no reflect ai loto o ka me mi pa pe dang tong ha na to pe kai o to ko to me ya na to pa ko fa pu na la va pe ha fa ta va he time ko mai ko fa me ko ya he ko tu fo ke ho ko pe ta ta la kai ai fa ta nga ta mo fa ta ta ofi ko ni o ko vita hi va ko ta o fe ta kai mo ta ni son malo pale me ma fa male ke le fa o si ko e mi sta mo ui kata fa mo le pe fa
le atu ke feitu ona ka koe ai peke whakatoanga e ange usi ai si whakatoko am whakatu whaafine hala pule anga taimi lockdown o mau whakatamai toka nga e ange na kohakau keri aia koe kore atu pe mua ke a feitu malu mohao ke ave ke tau si kakai ko ia he unau tawa taina na tolu he lao it can be a carrier ke kau moho mea fua we mea sivi urakia koe ua le tok hifangi hoku nei pai have loto ke accommodation yai kau frontliners no fo he ke accommodation tatongi ko ia pe mau fesesi o faki e mau kau nga api mo malu mo hao e whanau pe ku fe unga ke na no fo pe ke ha fe tu to tonu ke ave na tolu yai i mau maluta no fo pa ko fa mo mola tu na ke ha fe nga tu ko ki ka ngata ngai fa malo malo bito soan malo no fatonga e fe go ya e tukan ke CEO ka ku to e pe ku fotu eta ka pau e ako iko ke atu pe mea ke fai ko e sivi ka tama ko ia pa ke toki report mai FF ya so ko be ko ki he ki fale no foton ko pe he ku ia o ku mana tu ko e soan he anga tau tala no ton pe ke mahino kai ko hinga ni no fo ki feitu ko e puke ka nga api ko na no fo na tolia ko no isolate pe ko ko fa hinga pe na na contact te ke mahino e pe una positive pe negative ka ko mau inga ke na no fa kata feitu ai te tau to foki pe tau tol ke ngai mea ko le ko ke kakai tau to ma va pe mo tau ngai api ka pa wa mea mau inga tu ye mas tau he tisten ko ngai ko ngahi whaamu ia ko ia ka pau te tau whai pau te tau malu pe tau tolu ia. Ka ku ko tahi ngahi whakaukau he tai nimi ka pau e alat ke lahe ke isi. Ue ngahi whare nof totongi e lawa ngau e akia ke iai hafo i kulupu ia ku nau nofo pe nau tolu ia. Nea ko tau pe na nau kontek au te ke positive hata. Ka ku isolate ki nau tolu mo sivi whakaaho. Pe ka pau e osi pe aho fitu ia ku nau hao pe nau tolu te tungange nau tolu ia. Pe ka pau e mau hata kai kai ke to e lawa mo fere. Ai ko tu ia whakaukau, pa mo whakatutu he taimini, ngau e Minister Foreign Affairs, pa mo e Tourism, he nauhanga o mao mai hangahi nofoanga, pa lava he taimi lockdown ko ni o mao ha senit, e ngahi feitu ko ni, kai lava ngau e akia ki he, ke isolate ki ai, ha kau ngau e na iaha nau contact mo hatokota, kai tau te fito, he kau laine mua. Malo ki tari pe ia, Soan, malo? Ibe pita ke whaka mahino at pēri ko tu pē toki tokon mai e potu ngai mōi. He kai ke lawa hapu swa kolo tā mai lockdown ni ha kolo pa. Ko e whai tūtū nia upau ki mai ia me potu ngai mōi. O tā lia tu he tau pē kabineti. Ke tok lockdown ni hake kono lockdown ni a mai ni mo pīri. E whaka mahino i pē ia. He kai ke pē mai pē potu swa kolo e lockdown ni en pa lockdown. Ko mawhai whaka lao ke ai o ke potu ngai mōi i he advice ki he kabineti. Ke tari ke tauhanga o whatangata ai totonu o hatokota. Ka ko hake ko mea tokon pare mia, ko tutuuni pule aina ko nai whamoni ki ai komisiona leo pia mo e takitau. Ko tutuuni e un tamai ngō fua ke alu ki uta, ngō fua ke alu ki tahi, ngō fua ke alu he ngai mea pihe. Ko tok taimi ko to oi ngai ngō fua ko ia, o iai lewa whai tutun ma kehe lewa ia, ai o nai whakahauko ko ki vai ni, pia mo pili. Pa ko sto ofo kia he taini. Ko ai pe ki tau whi mahino aki pe i he kahi mawhai koe. A pau o kuia he taha futokaka ko no polo ka pe no kolo. He tu tak mei ke bisa mo oi mo e CEO. A pau ne pe hei au fulahi e COVID e lava toko ni. Ko mea le vai ai pot kai mo oi ko no advice mai pe whai hanga au e ki ai ki ono loko loka pe tata puni o ha kolo. Kau kai ko ha mea ai tau pe hei ai ka polis wa kolo ke na fai tu tun pe ko le pe fe tu ta ki mai ke put ngai mo ui fai ha mo fe me a ki ai to o mai le vai fo tu ko ya he pau le va ke fai le va ha fe tu ta ki ke he put ngai mo ke put ngai polisi ka mai ta malu fo nu ai na fio ko ga fo ko na to na enforce ai ga ta ofi ko ya ha ge pe na mo me ai mo le ko ki vai ni o si ai polisi mo so tia mo e pot ngai bo i he taimi o loka i ha feitu. Ko e whakamana atu pe ia ki he mautolu whanongo mai mahino au to pe taimi whaingata ain mahino au to pe tau mana wahe ke maki
a tau mui pe lao tau mui he tu ni pa ko kai fo ko ya han ko do so atu o ka pau le wa u fe nga u ha business he fi afini te ke pong he ava ke ma te wange ba we na ko lo ko le mai ke ton palemia o pau ke fe al hol ka fe tu pe ke fe ka we al ki motu ki ha pai pe ko e u pe ko niwa ko le mai ke si o e health ai ko me ko to pe fo tap tapu u ai pe fo nga e lava fa ngo fua ka ke fo he fo nga e fo he fo nga o ia pe ai fai nga mari ha ke pe ko nga me ofa tu fa tu a pau ke kau ha me ofa pe ko tokoni o ia pe fai nga mari ke tohi mai ata mai ko au e ni ko fai nga ta ia ko ha me ko ke ma wai tokoni ko ia ha ke pe ko nei fai fa ho ko tan nai pa ga te au atu ki ho account o hila panai ave leva pa mo pa anga leva e ua mano ke kau fa fo nga ko ni i toka tapuni o ku lockdown ni tahamano ki wawa ka ko ilo be te nau te o ma ko ko uhinga pe ke toko ni a ki nau tolu ko ki koneki e uhila ko ta pa te au ia ko ki nau tolu pe uhila ka ko fa ki family ko ki nau la nau to koneki uhila ko fa ki family au to fi ma wi liang ko uhiga le vai ke ka fa fofonga finga a ki mo ka office kolo nau tala mai o wai ki family he ne ua wai ki family he ne fi fai ak le vai ai toko ni ko ya ai ki se niti ko ya ko hinga ke a ko to ape kai ke ngata pe ya nau tolu ma uhila ka to ki nau tolu o fi ma u vivili ai ki toko ni ko ni he time fai ngata ko ni ai ko finga e puleanga pe ko toko ni pe ko ha ma me fai o yai pe ma foi fo nga ta pe ha fo no ta te ke la vai o pa u kai ke inasi e toko ni ko ya o te fa fo ki mai ke puleanga ke to vakai nau ton pe ke at hatoko ni ka te moutol. I time tatau pe, leo ko tau lai nofo pe ko vitahi wa, kau whai ngā ue lahi ki ta whaaki ko ni koe o tsunami, pe mo volcano ko ni nai puna. Ai whiga pule ngā he weekendi, na alawa o whai nolo ai hangahi apia ke kamata hanolanga. He mahino apito pe hage pe o whalau ki mua, maho inga ke whafo ki age, ha fale ke lava a ki nau tolu dai uesi a foki ka nau ki ap. Ka bata e whakanonga u saige atamai, saige nau ngai whakau. Pako e whakaamu ia he na lava mahido tunga whakalao o kele. Mau whelo toi ki he fale e langa, kai ka mata ai langa. Pako apa e lele ai pe whakatatau ki he whakaamu, o wai ai sio na lava fale ua noa o sai nia ki ka mata langa le vai tau. He tai nim he weekend, kai pe ko wikahau. Ka koe whaunga koe langa, hange pe koe ngahi kautaha he nau mou mea mai he TV, pe koe interneti. Koe mou kore mai ki he toon palemia, pai to whetoko ni ake lewa mo e pot ngai mo ui, ke lava sivi nau tolu, mo lava o whapapau nau tapo vex, ke nau nofo pe nau fwoi papolo ngā ue whae nau langa, i he fwoi mea koe mahino o kuhao, he kai ke nau lava o whapipihia te mahaki ki he kakai a whitu koe ia. Ai au gai pe a ngahi whaunga ngā ue, ai pule anga ke e ua tu ua e ngahi ngawe mahu inga koe ni hage ko no langa e whare ma ki nau tolu na e uesia ne ongo ai tau whakataptapu. Ai koe ngahi whamatala pe kau whae ngongo ke mou whahoko atu mou tānoa he tōku pe ki nau tolu koe u kai kia ke toko ni kau mou pehe tonu kia kia i whahoko mai o age whika telefoni koe ni nai o atu he tonu pare mia pe ko uai pe mo ngahi whika telefoni pau. Ke whetu taki mai, kai pa ke hiki hao lisi, koe hao hoko pa ke hao mono mai lisi, koe haka koe kakai eni unai whetu taki atu, ka mau tapo cheke mau tolu mo whae ngau ki ai. Nai ka mata mai ngau eni mo, koe nau tokoni, kia nau tolu, nai tu hao sia koe hinga koe tsunami. Mahino apito ia, hao mai ke tai nimi, ko nau tolu koe isolate, whakantapu i koe ke nau tolu ka whetu, ko nau kau mo nau tolu ia, i he tufa koe ai ni mo. He koe hinga mahino tau tarangi nofo maa. No fuma ole ko ka ki trafe ka bali ki al mahne me tokoni me ala me pe tokoni leva ni mo ka mo na tolu he tufa ko ye o pau o gai ha family pe ko taha o ku wesia e nga fai tu li ko ni ka fe tu ta ka mo tol ha hiki o na fika mo na hingoa mo fe tu o fa ho ko mai ki he di mo pe ko e ton pare mia pe mi sta mo i pe si o ko hinga pe ke o te toni gai ka ya ha ko tunga ki lahe toko ni o kei wheunga pe ke tau kei wahe pe mo whemolmoli. Ko toi pe ni au lahe e ngahi wheitu o kai ke mau iloat ki ai. Pa ko uhinga e kono whakaivia o kau whafofonga ange nau pa angai ua mano.
ke nau ilo koe ngai mea pehe pana wa ulewa fai toko ni ki ai ka pa ulewa wa ka inga ke tau pehe ku kai ke awat ki ai toko ni fai ka mali en ke fai a ho fatogi a ko fa umai ngai fa matala ko ya pe ko fa o kana tol ngai fika telefoni he na lava toko ni atu i tai fai ata ko ni fa malola hia tu ka fa ngong fa tawa ke be te ho le le ata pe tau fe mahino aki mo tau pota noa he ngahi topik mahuinga ko ni o ai ngalo agi nau tol ko na wesi ai tsunami mo ta no ka nau tol mo si ko ha ngahi issue mahuinga ka nau tol neo o tau fe ko ki ko ni pe mo outbreak ko ni ko vitahi wa ko be ki fa malo ba tau fa vitahi pe ki ne maui vi mai mo ma ta ke tau ngai fono ke mo tau fa to ke pa ko le ki tau fa ko kristo ko si su klaisi o fai tamai mo feo hera male ma noni tugia ma toluni o na hili ka fai pe o tangata amen.